King kapupul merwa ng aldoning Disyembre, lakwas da pang pasik ng anding Executive Committee in pamagsadya para keng peka paniglo na pamikatagun kiglabot kapampangan, ing Giant Lantern Festival. May ganap yung 8th Executive Committee ng GLF 2023 ngayon Biyernes, December 1, nung nuka rin masayarang belita a ready na la king December 16. Rain or shine, balaos na balaos ya kanu ing ligligan ngayon yung banwa. Based on the report, ready tanongan. Sabi natin ng keng program committee, na naman malyari, muran man, or nanong maging by December 16, tuloy pa rin ng GLF 2023. At in tamong preparation nung nanamaning malyari ka rin. Maragula prosyentura ring parol ding mayari namon naman kanu. Samantala, mas lalo pang maging matagumping ligligang parol, uli ring miyaliwang kumpanya at aguman amida kay kasawpan at suporta. Actually, kung karetang pledges, nung definitely ibiedala rin once na magsabi lang mag-pledge lang amount or in kind, ibiedala rin. Anya by this time keng report na ning keng finance, sigurado na magkasya yung budget na ning Giant Lantern Festival 2023. Marapat siya yung Giant Lantern Festival mag-umpisang December 16 hanggang January 1, 2024. May daw niya yung mismong competition king Robinson Star Mills Pampanga king December 16 at ayal ben niya naman ining live king CLTV 36. King buong Pampanga at outside ning Pampanga, panayanayin da kayo po king December 16 at 6 p.m. kini pong Robinson Star Mills Pampanga. Sana po manalbeta mo. At nung alikay man po makapunta, ketang venue mismo, pwede kayo pong manalbe keng CLTV 36. Dakal po salamat. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalin.